Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasanitaan anaadaw iti pagsasao akunana. Tinapudno nga ayat, awan pilpilyon na. Ubing man when nunatangan, agbinulig dalata, aginggat panungpalan. Tampok dito'y programa tayo, Kastalatibyan! Saan ka kadi amabain abakit ti kahol-holding hands mo dito'y park? Si kakit di mat. Apay kum amabainak. Kitaam dagiti agdedit. Katawanan da dagiti partners da. Kan ubing da pay laeng. Ngam si ka, senior citizen ti partner mo. Di mo panunutan dayta. Di mo panunutan, tiba at edad ta. Amom, ado dagiti mangichistismis kanyak. Gapo iti panakirelasyon ko kan ka. Baybay amlaan ida. Maumadan to. Ichistismis na kamot siguro dagiti kakabagyam anya. Awan, ngam. Diyak iday kas kaso. Apay kuma ng agpa-apekto ak kadakwada. Tinapatag. Agpinpinatag ta. Manong Pepe, kung akon kat asika dayta nakatukaw dita sangwanan. Ay, umay kakadimot makimiting. Katwan senior citizen akmata nakaskan ka. Wing nga raw, kaya't nasa wine, makaawat ka matan iti pensyon. Wan, iso ti umay kumot alaan ita. Kumusta ni Josepina? Isukat ti katawanak. Ay na, nabayagay na sana nagpaspasar iti balay may dayja akabsat ko. Kasano amalagip na ti umayag pasyar. Kat adan sa kanum ngamin boyfriend na nga ubing ngam isaw. Kat bayamon nabayag mo tinabalo. Sa bagay matkit di ngam ay na. Isulatan ti pagtungtungtungan dagiti kakaaruba. Leia, umay ka man pa'y ditoy. Apay nana. Adala kayat ko adamagan kan ka. Agap apura ka day. Adda nga min duty ita dito ospital, nana. Mabit lang daytoy. Apay, pudno ka di nga adak kadidate ni Antim Josepina at 30 years old? Hayla, kababain man day ta nga Antim. Bakbakatanan, agpada kami na senior citizen. Nga makidate pa'y lang iti adayo nga ubing nga misaw. Bagbaga amtuman, tanay. Isumot tan ti pagsasaritaan dagiti kakalugaran tayo. Wala na, bayan nyo, bagbaga akto inton makitak ni Auntie Josefina. Manong, nakitam ka din di bagbaga da boyfriend ni Auntie Josefina. Boyfriend? Naki-boyfriend ni Auntie? Isumot day tatis istoryaan na dito lugar tayo. Ubing ka no di boyfriend na. Agtawon laang iti 30. Maki-boyfriend pa lang kat bakbakatanan. Day tamat nga roti ko na. Ay, kwartaan da lang ni Auntie. Naskan nga damang bagbagakan ko na. Isumit lagayam asaanan nga umay dito'y balay. Taadan boyfriend na. Amo ka din dito ni Tatang. Diyak amuan, no amunan. Naskan na mamuan na, takapsat na. Patcheck, adang ganyan titi pamagbaga ni Tatang. Kunak mano nakaluto kan, Leia. Dandanin, Tatang. Mabisin kayo ka din. Saan pa'y magkit day? Ay, Tatang, rimor kayo ka din. Saan pa'y maid? Apay aya? Pag-iistoryaan da kano ni Auntie Josefina di Tarwar. Bayam ida. Saan ka di akababain dayjay akinabakit ni Auntie? Kat maki-boyfriend pa'y laang? Biyag na dayjay. Apay, maipay ka di dagiti kaaruba ti pagragsakan ni Antem? Winang. Bayam lang dagita nalaing agistorya. Tila pakibibiyangan da. Saan damit nga rod mailimpyo ti biyag da. Nasaya at may taimay kapimasyar dito yung balay, Josefina. Nabayagan nga inururay ka nga umay pumasyar. Ita lang amin nga dawayak, taim patarimaan ko di balay. Nagmulmula ak pa iti sabsabong kan natang iti arubayan, manong.
Isu nga ro na madlaw ko dita rupam ken panagsasa o manaragsak ka itan itibiyag mawading ka. Manumot atawan ang nagladlading itak manipod pimusay nila kay ko. Ngam ita, nakamove on akon manong. Iso ang naragsaka kon. Kate, asino nga hindi mang parparagsakan ka ita? Ay, di mo siguro pa tiyan ngam ada boyfriend ko itan. Ada yung nga ubing ngam siyak. Ngam iso tinakariknak iti pudno nga ayat ken panangipateg. Apay adi mo nga rudyam amo kada kami dayta boyfriend mo. Addan to lata panawen manong. Amom kadi nga iso tinang patarimaan ijay balay ko. Ken tinultulungan nak pa ijay garden ko. Nasingpet nga raw no kasta. Uwan manong, iso akas labalas ang di panagrik na kita. Ay, kumusta ngay mo tay paboritok akaanakak? Ni Leia. Dayjay, agtrab-trabaho pa ilang iti ospital kas nurse. Ket ni Michael, mangisursuro pa ilang iti eskwilaan di taile. Nabayag ngamin ajak nakitkita ida. Sayang taawan da ita dito'y balayo. Imbagak nga rod kadakwada, amang asawa dan, ta medyo adda edad dan. Awan dan samutan iti kalendaryo ngam awan pa'y partner da. Saan da ka di nga amo anaragsak tibiyag nga adakad kadwana? Awin nga raw. Ken, tay ipatpatag na ka, ken ipatpatag mo mat. Ay pudno day taading ka. Di daklatultuladan a feeling yang akmanen ita, mano. Tatang, apay dagito'y tinapay kan prutas dito'y lamisaan. Asino tinangted ka dagito'y? Imay pimasyar ni Antim Josefina itay dito'y balay. Ginatang na dagita. Pasarabo na kano kadatayaw. Imay dito'y ni Auntie? Ket anya ngay, binagbagaan nyo may papanitipan na ki boyfriend na iti ubing? Apay ko mabagbagaak. Ket naragsak mo't nga imay. Kasla sana bakit? Limapsat niyan tiyaw. Anya? Kaano pag-iistoryaan da dito'y lugar tayo? Anya ko maita. Bayam nga gistoryada. Tinapateg, naragsak ni Antim Josefina. Amo manak, ababalaeng tibiyag tayo dito'y rabaw ti daga. Iso ada kayo kinimanong mo, Michael. Mga asawa kayo. Ni tatang, napanmanin kada kami titungtungan. Nariga, tiag may sa itibiyag. Di wala tultuladin ni Antiyo a Josefina. Naragsak itan tibiyag na. Kanayon ay na nakaisam. Sana kas ide, akanayon langan na pampanunutin na dahil di pimusay nga asawa na. Ay natatang saan asyak ni Auntie Josefina. Agduma kami. Josefina! Ne. Kunak no asino di mangkulkul ding itilikodak. Si kamot gayam. Ada ka di kaduam amangan? Taapay. No awan, dito'y kanlamisaan mi. Tamakisango ka kada kami. Saanan? Amok matlang ada ka date mo. Iyam amok ko mga rudkan ka ni Romy, a boyfriend ko. Romy gayam tinagan na. Sa dino ti ayan na ngay. Daychay man makipilpila nga agorder iji counter. Ayan na dita. Diyay nakalabaga ti t-shirt. Kaslaubing paymod. Ewan 30 na laeng. Kaya't buti kasta boyfriend. Naragsak kami, iti relasyon mi. Ang mga no agbabawi ka laeng iti udi na. Si kamot, apay ko ma. Kat no isuti nagkarpintero, naggardinero, kan ita, driver ko pa'y. Kasta ka di? No awan, jak maaramid amin dagita. Kan awan mo ti anak mi iti day di asawak. Kat dagiti ngay kakaanakam a pinagadal mo. Pasig damot a professional itan. Di iso dati tumulong kan ka. Itan tupay kat jak idan makitkita. Busy da ngamin. Ay. Nabaligidahan iti biyagda. Iso asaan dakon nga am mo. Nakita ko ang boyfriend ni Antim Josefina. Nakita yun, Nana? Nagsabat kami nga minidya restaurant. Talaga nga ubing, yung boyfriend na. Talaga nakababain ni Auntie. No kaano abim makot, isumit ti pa nagbirok na iti boyfriend na. Ay nakita ka naragsak ni Antem. Saan akas ide?
Day tamot ti bagbaga ni tatang, nana. Edi analadingit ni Antem. Pasaray saan pa yan arumrumar iji balayda. Sa bagay, Mapan ko pa'y danunan iji balayda, tapno kasaritak laang. amo yun, nana. Dakkel ti na itulong ni Auntie kada kami kini Manong Michael. Tapno makaturpos kami iti panagadalmi. Iso ajak mat kayat nga agnanayon latan analadingit ni Auntie. Iso nga iti panagkunag. Ay, baybayan yun. Tanaragsak mat ita, iti biyag na. Manong, masapol nga addan girlfriend mo. Narigat tinapili unay. Nagsao mo di mabutang ang maki-boyfriend. Ay na, di mo la tultulhadan ni Auntie Josefina. Nga uray kas di abakutan kat adda love life na. Ay na, Jack pala masamo na kita. Love life, love life. Uray siya. Jack pala kaya ti maki-boyfriend. Disturbo lang na iti biyag ko. Ay, wang kayam. Apay, talaga nga inamin na ni Auntie Josefina. Ti panaki ayan-ayat na iti ubing. Katuan, ipanpanakil nanto pa'y kadagiti gagayim na nga ubing ti boyfriend na. Sa bagay, kasapulan mo kit ti partner iti biyag ako nada. Ay, narigat, nagmay samad na kanayon. Wen katsapay ko taas si kaswan di boyfriend na. Saan lang ang akwarta ni Auntie Josefina ti kinayat na. Ay, sige Manong, panawan kan dito'y balay, taag duty akon. Apay, kunak man no day off mo ita. Agkurkurang kami ngamin iti staff, iso ang masapol nga ag-overtime kami. Ay, overtime ka ngamin nga overtime ka, tading ka. Iso adi ka maaddaan iti boyfriend. Dahil tala trabaho mo, tiyas asikaswag. Nagsao di saan abisi. Sige, inakon. Nurse Leia, sika ka di dayta? Uwan, siya. Apay ka di. Naimbag ta naka-duty ka. Kwa, intaray ko ngamin ni Mami dito ospital. Mami? Kwa, ni Antim, ti kayat ko asawan. Kwa gayam, siyak ni Romy. Sika jay. Uwan, siyak ti boyfriend na. Apay nintaray mo dito ospital. Anya tinapasamakan ko na. Kwa, papayaban na ka. Umay ka jay selid na. Taaday baganakan ka. Sige, umaya kon. Auntie, kumusta tirik nayo? Ay, daytoy, nakapsutak pa'y laang. Nagamamu kayo ka din ka ni Romy. Wan, Auntie. Ay, talaga gaya mga ubing je boyfriend nyo. Naimbag nga rod, taadaan ang itaray kanyak diti ospital. Kalpasan ama igalisak, iji agdan mi. Ay, isumat lagayam ako na jay doktor, nga adda kanon na fracture ato lang yu. No awan ni Romy, jak amon no anya tinapasamak kanyak. Tinapatag adda kayon dito ospital, Auntie. Agasan da kayo dagiti do doktor. Ay, huwan gayam. Mabalin ka din nga isurom ni Romy, iti rumbang nga aramidan na. Kano sa dino ti paggatangan na iti agas. Amom, no read no write ni Romy. Kinapudno na, karpintero klaang idi ijabalay. Kasta ka di, Auntie? Gamado ti amo ni Romy at trabaho. Amo na pa'y tag mekaniko, electrician, kan construction worker. Dayjay laang tadi na amo ti agbasa. Iso nga asistara man laangan. Auntie, di kay madanagan. Mami, saan ka unay nga agpuwersa? Bayam, siyak ti mangipatugaw kan ka. Wanahan, Daddy. Kunakno ka ba alakon? Saan pa'y matlagayam? Kung ti doktor, medyo mabayag ti panagimbag mo, tadan edad mo. Iso nga ron. Ngam di kagdanag. Adda aklaang ditoy. Relax ka lang. Kasano pa yun tibiyag ko no awan ka, Romy? Nakunakmatan kan ka asaan ka abaybayan. Adda aklaang itisibay mo. Maragsakan ak unay, Romy. Kat, anya ti kayat mo kanan? Taagawidak, tainak isagana ijay balay. Nakaanos ka. Amok na umakan,
kadagiti makmakan nga eras rasyon da dito ospital. Iso nga ilutuan ka, iti kayat mo. Nakitak met nga alalayan na kajay boyfriend mo amagmag na dito ospital. Wen manong, iso adakkel ti panagyaman ko. Tasimang bay ni Romy iti biyag ko. No awan ni Romy, asino pa'y kumati mga sikaso ken ka dito ospital? Awan manong. Sa bagay, adda ni Leia ditoy. Hangam, saan lang mat asiksika ti asikaswen na pasyente na? Itamanong, maawatan da ka din, no apay anak ayan-ayatak ka ni Romy. Ay na, hindi pa'y anadamag ko. Ket maawatak tirik na. Saanin anas ka na kumbinsiren na kitiday ta abanag? Amok nga adu dagiti tattao amang gurgura iti daytoy a desisyon ko. Nga manumot atawan a nagbiagak ngagmaymaysa. Manu atawan a nagladlading itak. Kat panawan matan, tapno agragsakak manen. Wantanang, nakitak no kasano nga asikaswan ni Romy ni Auntie Josefina iji ospital. Nasayaat nga ro dadya a tao. Kas namit kumatidumtang a boyfriend ko, tatang. Adumit dita ti agar-aram ken ka. Saan anas kain nga umadayo ka? Adaw ti agar-aram ken ka dito lugar tayaw. Ang mas daawak. No apay ngawan ti mapilim kadakwada. Maragsakan nakitimpadamag ti doktor. Amabalin akon arumwar diti ospital. Nasayaat no kasta. Nga masapol ka nung agsubliak para iti follow-up check-up. Wen, aramidan taday ta. Mabain akon ken ka, Romy. Adu dagiti trabaho a nabaybay aam. Gapo iti panangas asikasum kanyak. Tinapateg, kat umimbag ka, mami. Bayan pa'y lang day ta trabaho. Nagswerte aklakit din ken ka, Romy. Nay, adamang birbiro ken ka di taruar, Leia. Pinastrek kaun. Oscar ka no, tinagan na. Adda date mi, tatang. Ha? Manon nga daw, makitkita nga itultulod na kaday di ataaw. Agar-aram kanyak, tatang. Ay, sige, tatang, tayam-amok kada kayo. Ay, ketun hindi pa'y kumaa. Ay na, tuladak manmet ni Auntie Josefina nga the love life na. Tapno agbalinak met a blooming akasken ko, ana. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Tinapudno nga ayat. Awan pilpilyen na. Upubing man wenno nataengan. Agbinulig dalata. Aginggat panungpalan. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon Kas Talatibiyag. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.